Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedalun puhawa. Yang kadilom mau buci kadilom. Nyo buci dalam video nyo dikena jauh ke tengku yang pegah ke Kak Lun. Bahawa dipegah li tengku munafiknya Kak Lun menikah dengan Cina kon urang Islam. Watia menikahnya. Nyo kepada tengku haram jadah Sunanan Ali Mise yang pegah dro anak buah Sigolo. Hebat hat dro nu tengku anak buah Sigolo. Hebat hat dengan pesona fitnah yang kalau melayangkan ni dro nu pegah yang kongkon. Lagi sang dro nu urang lawung. Urang kecamatan Lun nu pegah ke keluarga Lun, Kak Lun ke menikah. Nyo jawaban dari Lun tengku ke dro nu sagai. Nyo boleh bertanggungjawab yang kan pegahnya buat video dan kalau dinonton oleh masyarakat Aceh. Bamandum, yang kalau pegah bertanggungjawab. Bahkan don laki ancam lun, laki ekoh takulun apabila nalun di Malaysia ataupun di Thailand maupun di Australia ataupun di Aceh. Ya, don yang perlu rahit taku meno keluna. Pat kampung ni dengku. Nyo lun jawab soalan drone. Sudro ni lembak video lun jawab pat kampung kah. Hana lun pun kulik kah. Kah karena kah kafe lun kape Yahudi lun hai binatang haram jadah melaknatillah. Berarti Islam munafik yang hana yo ba fitnah. Yang ketanggung jawab apa yang kena keberah. Kapu tanggung jawab hai tuha bajing. Hai tuha bajing haram jadah laknatillah. Kah benci ke dikarenakan lun hujah ulama suhu laknatillah. Lun siap, lun bertanggung jawab apa yang kelih lun hujah ke ulama suhu laknat tilah wakah binatang. Nyo abusi urang asin pegah apa. Abusi hana backing. Abusi hana bayaran saso. Bapi sine pegah ne ba fitnah le urang dro ne bak video memacam bago ke abusi. Hana perkara. Nyo kai tebit video baru lom daripada apa bangai yang mengaku dro anu buah Sigolo. Nyo lon jawab video nyo kekah sagai hai agam bangai, hai tuha bajim, hai haram jadah pali. Baik kajak gerentak abusi. Kah katuha hai binatang karena nu mungkin karena cuco. Mungkin karena cuco. Tiap tagai menyolong pegah hana trip. Berdemi Allah lon jiat nyo hai. Berdemi Allah lun jit lun pegahnya tiap tegai lun yu rahet lun yu timbak tiap tegai hana trip demi Allah lun pegahnya yang kah yang kelih kabar fitnah ke Kak Lun hai binatang hai kah kau nurung lawung kah hana ketupu sapu cuma kedengar segai bak urang yang kelih hujah lun yang kelih fitnah kelun kadengar segai dengan kenyataan hana kedepu hai binatang asal usul ji hana kedepat berhadap ka hai binatang bak kabar fitnah kepegah Kak Lun menikah dengan Cina nyan kon urang Islam hai binatang bang Lun yang Cina yang iparnya na ijazah hai gotnya disilimung gotnya gejak beut hai binatang palih baik kepegah kon Islam bang ipar lun yang Cina nyan urang di Samalanga ayah hagi deh. Di Samalanga ayah hagi. Nyan gotnya berdasarkan geplung daripada keluarga age. Gejak tamong Islam. Jadi baikkah hai tuha bangai hai tuha bajing hai gelante tak kajak pegah ke Kak Lun menikahkan dengan orang Islam. Yang kau bertanggung jawab ke hai dia. Nyo abusi pegah apa? Abusi yang jawab kah hai binatang. Jawabannya kekah tegai. Terima kasih beri datat hai binatang palih. Semoga kah kan nonton. Kah kalau kekoh takulun. Ukubah video kah yang. Kalau lon simpan video kah. Kemungkinan nak kalun setot. Akan ku setot. Kapreh mentong masa. Tanggal main katau. Lepreh mentong masa. Terima kasih beri detak semoga kah kan nonton hai binatang palih. Baik kayak perah baik kayak haba-haba fitnah likah.
Habakah medusta hat memang kaduh kenyataan jino perti-perti Islam munafik yang hanayo di Allah. Ditejut tebar fitnah, ditejut pegah yang kengkon. Perti-perti Islam munafik ya subhanallah hanayo. Nyawa busi yang perahaba dan busi yang bertanggung jawab perkara hujah ulama suhula nak tilah yang dong bak pintu penguasa lun nyakal lun bertanggung jawab dan perkara yang kelir lun hujah penguasa zalim dan lun pih yang akan bertanggung jawab. Terima kasih beri detat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.